press conference nei na hun tra kan ne journalist kan thok pui te vekin ne le min na zamom lo dewa scribe pui te kai ne ei kabulami hi ka dinglama mi hi puloram ro ta ne media kan secretary ne api che hi in threpa ka nga ubi je ta ne ani hi chu lok sabha po khanin kan candidate ka ne in MPCC la mai kan secretary ni boka na GS ni boka ka veilama mi hi purin liana ni hi agricultural sale lampanga kan chairman kan hok tu pa ne ani hi agri director polo ni to khane ya goina hianin ZPM sarkar ina suma puk chungchang a press conference kan run nei dona e tunaya ZPM sumpuk chungchang lar kop maya kan sim le minister theng khaten budget chungchang hi tunaya dikhal da win an soi fo maya chuwang chuan mi puiten thudik an riat nge ngai in country a chuwang chuan thudik tarlan kan ron tumani RTI zona finance department ina chana document alam danin ZPM hian sarkar an kutken tran December sang ni pathum atranga June sang ni som ni panga thleng khan vaibel chia sang rukzani som pali le point som ni pasari ilai am puk towa kum khata vaibel chia sang thum an puk tinani chu ZPM sarkar nuwa alai bat tak tak chu vaibel zanga ti te hi minister tenan soya khakato chiang tak ania CAG in Mizoram sarkar sung din mun unaudited provisional figure khatin atarlan thina hian kumsang ni somni pali le somni pangchung kan vaibel sang thum za som thum pathum 0.45 lai an puka budgeta an puk an tumchu vaibel che sangkha zathum somrup panga 0.70 ania an tumai an puk tamna hi 229.44% lai atling ani kumsang ni somni panga somni paruk budgeta hian vaibel che sangkha zarup somnga pakhat 0.68 puk turin an ruam anani chu budgeta an ruam mandan ania June thenga CAG report a ti chu towa vaibel che sangkha za som sari pariat 0.53 lai an puk towa Thathum chungin an puk tumzat 71.35% lai an puk towa tunang renga an kalani chuan an puk nem dong le ani hi Mizoram mi puitena kan hriat angai ani tunang renga an kal chuan tram khat chungin kumsom li chung lo sarkar to ten engma an tilo suman puk trok troka mi pui min da khamani ti tu te hian forecasting ang chuan tunang kalda nang ani chuan vaibel che sing khat sanga chuang an puk don tunang an kal ni chuan tuna kan leiba hi sang ni somni pali le somni panga budget alan danin vaibel che sing khat sang li somthum pali 0.76 ania hetiang zelan puk chuan kum somli lo sarkar to ten kum somli chung an bat ain ZPM sarkar in kumnga chunga an puk hi atam zok le don ani chu mi puiten an hriat ngai kan hria chu press conference kan ron nei chan po hi ni sarkar leiba kan rut zel wangin kan leiba tak hi chu atlem hle ti ten an soya hi chu tian ngai hle sumpuk then khat chu apung nena akum le ru ngal ngai te ni an sumpuk then khat hi kum som nuwa apung mai ba ka a capital nena sarkar lawom tu tena an ru ngai turania an ru le ngal na tur suman puk then khat na ba ta trang te an suman puk hi chu atam lo mi pui ma dot manga in soi thiam tum na mai ni sarkar poisa puk ta hi periodically hun binaya rul turania arul dan tur po hi RBI in Mizoram sarkar account na tangin alokat mai frina athan pa zubru kher kha ngai lo ZPM sarkar he kemi konga hian vanai maya kumsom kalta sarkar congress sarkar ina year of consolidation anpuan floatin zar kha anzawa sum an puk claim le budget surplus hial lo nei kha ahong lo langa sum puk sa rul turan nei tam lo pha le ni Mizoram sarkar sum dinmuni ani nataka chuan congress sarkar hina asiam that vekani khamira kha sarkar
Congress sarkar tlak nuwa hian sarkar dang te hian azarang zo chara tuna ZPM po hian chu chuan la zo zo kani tin hei baga hian chief minister in independent day athu soi kha ama ziak ani thu soi te kha kalphung pa ngai chin dan thin ang lo ani adik lo le sarkar malak na le ma chop te department sang sang ami department how to tenan la ko mga chumi rem khom chu chief minister soita nam bu soi thina chu chief minister in chiar chok the an duangin an siang ngai lo wa politika hlo pui phei chu tum chi ani ngai lo tuna kan sarkar from me khi chuan ti thin dan po an malmak mia kalphung thalo tak ani protocol nei lawang mai nan kala concern minister te lo soi khalle lo soi sakching minister le MLA ton atte anom boka kalphung thar hi ani nataka chuan amumal lo ni kan chief minister le minister te hian andu da andani Mizoram sarkar sum din mun le budget te an interpreta belchian dol lo taka an soi thin hi thil dik lo tak ania oi lem ni hetianga ram kai roi hi dot manga ram kai roi na ni in kan ria sim vat se thudik mangin kan ram kai roi ve to turin kan ngen ani no si kan ron pe ka khan hey in lowen vekin garinga unaudited provisional figures tite khang ho kha kan ron da ve ka tu le in lowen nga tuna kan statement ne kan ain tun ve kani hey sarkar lai balom hlum dan repayment sum man dan tite so Mizoram sarkar in loan pung interest ta na sum man dan tite ka kan ron tar lam ve ka kha journalist na chiang zo ka kan statement ti fi na ta na kan ron da ania kha min lowen sak bok don ania kha voina kan rom soi chu ani meya enge mo zo na te kan nem